hari Sabat kepada kita semua. Ku tak menyadari. Dengarlah Tuhan, ini doaku. Panjangkan umur ayah dan ibuku. Beriku kesempatan untuk membalas cinta kasih ayah ibuku. Ayah, ibu, terima kasih atas semua yang kau beri. Kasih sayang setiap hari. Kadang ku tak menyadari. Dengarlah Tuhan, ini doaku. Panjangkan umur ayah dan ibuku. Beriku kesempatan untuk membalas cinta kasih ayah ibuku. Beriku kesempatan untuk membalas cinta kasih ayah ibuku. Cinta kasih ayah ibuku. Cinta kasih ayah ibuku. Thank you. Kon si kau kumadilo, om yedit kodop ngai aku dadid no karang odit lagu dilo ditinu. Obin si odop aku tik karang o lagu, karang o khotbah nga si odop. Nga tanda dat iati na pohom harap to ka dituluni di bagi mi agalaman dadid. Sumakay to ka no pod karita, aharap to ka no pod dit idoribo nga kodop to ko. Umbalay pagid imimbabalajar nagi idaray boki momirik isyo nga iya nga kabirik kasyo nga mintang isid igalibang iya nga mintang iwanan iya nga mintang nga iya di matiri sumakay pagid dit public transport ogu mutulun hiriswang bas harta nga duo na hopod tulun gi kadi daray bo mintang nga duo na hopod di mintang tilo kasyo nga iya padit ansana na pa nga garibar. Kamuyan na padi nga siyadap tu aharap gya. Aharap it. To sonong na po. Modap ta ka nga makinangaw na pandadit. Ilayolod it ang alambayad nga. Aswaban nandahit. Music ka painguni. Nakodap. Okay, kung si ko mantadit adik Krista nagi it tapak daw di tenu. Kalimpupusan na pelajaran dati sa batabay no nga haro pakaguhot iso o lagu istimewa dat orang o dati atumbayaan ako dat irih nga miloh da magangat dati dat minsomok kumad molohing dati maya ditit lagu-lagu istimewa. Jadi tadaw do bay no orohyan ako dat
napahi komen, mintong nga mando kayo tuliso dat Nardi dari gereja Sinulihan Baru ka. Tu gumu tambalut ko ti sendiri melalui ilo Facebook. Kulom korikot nama tu 3,000 hiri nga. Ako ni mando ko mintalangay. Mia galet dit iti rasuk dati tu salamari 2 lamari akan pa itangan 2 du kaya 3 lamari 4 nga pakayon nuna pakasari maharat isa 2 talu no. Jadi ilat kaum balutan dehitid. It alamaya nga iya dinagi. Gumu nga aku ri mahi mintalang kopyo. Jadi alumis dadi dat manda ko pailom hingga tadenom iyo indo nga isiyo hipamah kanda haranda hito sarokutiad deh. Wah, kung sikaw nagi mantadot ay panguhupan di pangurus dati kasari itam Pinay Nardi tu kasari-sari dat manahak ko sokadung montok ditit onsana ni pelajaran dati montok na gida kayo di patilambus kasari dat ay isi sa ginamo demi yang pad isuang da kabaktian. Kanau tumuko sumambayang tako po. Kinaringan isuang kerajaan da sorga, kung sikaw da kasiwatan nitid insan po. Miyampay yahid isuang pelajaran khotbah, maydad 80 iti pakinangahan dahay iti sabat tebay no. Isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Ino pa'y kasadap nga nakawaya tako da pelajaran dot paingkuroh tako namaditid lumohing tako ka. Sira dan intan ko'y pelajaran nga iyo sendiri nga aku apasan lumintong makinongaw tu tok yelo kopi pama ataguangan da lumohing iyo nga kasaraw ko tiadi. Atumbayan ako iyo kayo nga hara ko purimanan ako tiadi. Ilo ganganak nga itpiro nagitaon nga yakan ka. Nga tumbayan to kad suway namati di lolo karalanon da lumohing. Mungkin dat akon kamiagal dati tu zaman na padilam iyati nga harapisuwayan. Nailandi dati dat insana na patulun nga lumohing. Harohi papingkitanan dat ikuom ay molohing menakasuang na diri badu nga alawa po kam mano pa dati intang ay record kakad pamagunanom ikuom alawad pengkano taon ka. Nga lumo hingi makasari. Nuno na pahiti pamagunan nga rumat. Naritanto kad ipi ay bosi nga rumagi. Mantadidim iyati na pohom oporluto kad tarimon. Do iyati na po nga lumohing. Ayso naralanda suway iri no tarimon to kapahit kalolahing dati it karalano da lumohing. Pasrah kadi dan malayo gi. Okay, ikasadop hanalimpupusanom manto ko nagid na bayno nga ay di elanom anaruh padi kagu bayno tinga tumbay anak ko dat harohit alumis sahat ay makan pagi do kayuhom gisambot pukul 12 ka pukul 1 nga hapodi loson. Nga ano pa nakapia atarana nam iwalay na pagi makan na ka nam mongaw-rongaw gi. Aysa naging nakapasan. Ay sana no patingan naretan ko dati ko sadop nga iralaman to kad akuri ilat nakura tu perlu to kemanan sawo. Jomblo na po nga bujang ki dan indon. Haradi tu hotet nakura tu manan sawuh toko ka. Amantakan na po aringkas. Kumoiso na po secara alkitabiah nga iyati na po hom sinunudandet gumumu beranak cucula kamu ka. Susunod di kinarahingan kumadi Adam Hawa. Kaman na pa di nga ilo isa keperluan. Suway kairi, sayra no pandam malahing ko nga, sudah pasti
ilo na tangana ka mamagampi dia. Ano di apatut dat tulun da suway. Nga haray matigahit. Ina pahit kiusin-usin na bayaran dia la tulun naman tamong. Haray tiyad di. Ata kay salawan tu irih na pa nga dia la da kapurimanan, hara kemampuan. Mungkin dat iri na hit asanong kat na pagibabarasan dia la da magyang pinay kumadi molohing. Suay kairi, naginday tanah kidi nga naretan datid iri na mamaduli datid da serad lumohing. Bah, paing kukuran na di hibujang gisa mo malahing. May nakamada ko sa rohod isay padi ay paimpa itid pakitulungan dat sumanu it lumohing. Iko potoduduya ka. Dahil ko haran lagi tulun dat mamiara tanak. Nga patahak ko tanak nga ako ni kasanang-sanang nga tulun ki. Iyati nga mamusarawi dat man kunon dat tahak ko ahindo ay lanom asanong kapila tulun nila hari ginaw ta katiyad di. Nga ako ni mati ka manang sagakutid manan sawo. Sakira na pod hara di antara dati dat kasarod miya galid dihom ay manto ko pamusarahay ay siga sala dat haray pamadi keperluan itik manan sawat tik ka. Mau tidak mau memang iri na karikatan idi. Kay magyang pinay. Nga manto ko waya ay latino. Katilambus, iti kaguit ano re tandi ko sedop. Paing kukuran dat harta. Sayra na palumohing toko, ino pa'y kahaharan dati, daharo no, miyagalo po dohom, ayso. Nga iyo kayo to iharo lah. Ino pa'y harta dati nga, oporluh toko dot mangan dati uruso, dadamot to iyati na po nga, kapodasihan po di tanganak. Sakira na po did, sumakit ko na di, angay di ko borosam, nupo di po da si tanganak dia, ako na milapak kinangohon. O kan po dod, mimanggot, ino pa'y tanakid di nga, mantad orahyan di molohing. Ano pa di kasansagi mo lahingam, lagi lad ay siya makinangaw dia. Uruskan harta anda selagi masih disegani anak-anak. Kada anda dad, matay na di lumohing ko na di ham. Man, nagidi, urus sa ilat kahaharan. O sanong nagidat, okwat ko po. Okwat ko, iya na panda nga sumilih dat penasihat kumadi tanganak. Piduo anuham, hinggay akon tokom poing ka matido gyati ka. Okwat pagya, aro po kagarasan. Nga tumano di mana kagu dia ginawo, dia ginawo ka. Nga iti piro-piro hot ay persediaan dati da lumohing iyati da lumohing toko. Nga iswang dat pengagihan dit kahaharani di momit tokod kinarahingan tu no borosat isya na pohom adil. Adil kana pod hitihom ya kau nga karati na bodih ki. Sakira na pod may tako pakisada hilabawang kada ako yoho suhu mamahagi. Tu kompom dat yoho na pamahagim ini tangagayo dohong ngayon. Jadi suhu ni adil hiti na pod dahayom. Kobasan po mamahagi isajirin lah bas mamahagi. Yat di itangagayo sampipion pa itangagayo. Pira tulun piduon. Man dahi kumudod agayo gisomid angay rad panda di gantikis. Ino pondohit angay rad dolongono man to ko supo makan sama-sama. Antakan idi. Jadi adil, mesti adil. Paing kukurad adil iya na kailad mamusaraw hingga hi apatut tahirid di. Okay.
nga haradi kagulhodi. Asingkan untuk diri sendiri. Harohi setuju nga haray amo nga dia ginawo hikadaulo. Harodi hot limo hot tanak nu ono moy karo tanak borosan kuno po tanak tu sanong tak mamarati lah. Tiki day nuno po tanganakot soroy karan. Ino po di sa ikar nga dia iko onom. Nunumangan. Jadi ino po day nalu nudi adil nagyapatakan nudit mamagampi dia. Titungkap. Okon na di ko okon na ko untuk kat barat sa balahiri di nga satu keadilan, satu suasana yang wajar. Tega yun di. Harihit hilo pelajaran dati no karait hilo wajar. Nga sorohon na dati dat iya di pia nga harta dunia hanya sampingan. Ino pa'y patudukan ko pia dati nga iti harta rohani. Haro komendit rasam asapaw ka sa dapot. Ilo na kapingam na kapiyari. Dat kasiyohom iti na kabenaran. Katuduk dati kumalatang anak. Iri na dahit kanu mo magampi diyo. Dat tumilambus at iswang kabenaran. Iri hot atapot kapiyo hadat tujuan toko lah. Iharta surgawi. Iti na pa di harta pamagunan iti ham sampingan toko na bagati. Ada mo temaganda toko kiamat. Kalimpupusan na kapamagunan. Iti na hat buru-buruan dati. May dat hata kaapasan. Nga mantakan da kagurid numaruh mo tidi. Patilambusa takad iswang na pelajaran da bayno. Sumuang takad iti pelajaran da tumaguang molohing dati di lumohing. Berhadapan dengan ibu bapak kita yang sudah tua. Ina pa ikaw sadap nga tumaguang takad dati da lumohing. Bayno na padi nga tumaguang takad di lumolohing dati da lumohing. Iati na patihom haray molohing harahit aiso no. Nga manto ka na po dat secara umum, secara general iti pelajaran dat ay sahanan takati nga lumohing tanganak dati nga haro alumisitid awayaan dati dat sabat bayno. Isuang nga Lukas 15. Nailan dati dahara ti 2 miyong Pinay iti na po di tanak nga kasihom patahako doho bahagian do harta nun ay sanan patako man tadoho ka. Humilo ti pamadi masaalahal do mano bahagian awal ko piyo gi. Ino pa di nanun di si bahagian daw di nga ngoy na di si ansaw di. Minay hombo, minay dihilo dombokon. Mandati intang hilo Lukas 15 so hilo na di siyo dat ino pa di kapasyon di siyo nga anda di atantu-tantu gisombot nahi ditusin. Kahit tusin di siyo may karaja nga asusay kan tagya karajawan di siya antakanid di kinatutukan no padi nga nakakaraja di dihiri pamiaraan do wogok papakan no di wogok nga loson ni siya kakito ilan to kanon dati wogok kumakan datok ipeta asadap nga do kita dati loson kasaro nga no di siya ginumugumudit uli pakerja di tapak kuhom ay say losan dati kasyo. Kamoy na po nga, inapay tapa daw nga o gompi. Pinapatudukot, paingkurohot iso pangitanan di olumis. Kumaditanak daw. Uli na di siya di. Kori ko taong pakiampunam tumano dapadit. Panambarasan ni Hilo nga, sadu pamuka kita na di baliyaw daw hitanak. Taong pusos yo, ngo puso, tok pangkaratay ko pwede ko ti pompilasay dit. Isapid olomu ka, pilipilion no hit olombon. May ngay onway rasuk, pasulungay sinsing. Kadi siyo itinapatanak ko nga natagak, nakaguli, napatay nga napasikago ka. Tupimanan no po ano po ilanam, iya din na po di boras siya nga
Kau kitanan kau purimanan pa dati nga. Harong ngai no di hot pamusarahan di tapak Daud napatay na kantay siya di ka. Tu laid di anak kauli ka. Ato kay insalan tu kadita pa daw napatay nga napasikago ka. Kamo na pa nga haron ay ginawa siya. Oy napatay na itanaku ka. Hindi. Ina pa di tabang daw. Kakito na di siya nga. Nakura di siya. Mosolon. Intangan to kano pa di lahadid ayat 29. Kapuriman di siya agatangon. May dagya da ko asampin na manay po, may da ko po sa ayat hilad. Lukas 15 ayat 29. Tu ako tinulis sa hila. Jadi may da ko po sa kakita ngay takondak. Lukas 15 ayat 29. Simbar di siya kumatapa daw. Terjemahan bebas. Bertahun-tahun ako melayani dia apa? Aku pa kombalat suma peboros nu. Nga kumadoho, ako pa kombalat manahak kesongin ano kambing. Daman ko mongonsikaw miyampay tambalut ko. Nga kaguguli na gilatanak nud ramputakom main na ramayo. Lebih kurang iya di lagi. Tokom ayo hagya nga ako na di aduyaan nila mula hingga tiyalo lah. Sayra na pod kaubasan na pod hitid dahayom ay tumimong timong ay tanganakom. Tanganak wago. Mamalugulugum manok. It vegetarian lah. Ini pa vegetarian na mamalugod ang asada lah. Tiyad de. Nga. Untuk diri sendiri. Madig hilo na polam urang kaya ilo tapa. Nga kalau tabangom. Akay kumbala manahak daho kambing kat mandahay rumamay ka. Mangonsiko. Miyampay latang tambalut-tambalut. Isuangkat keadaan iti, iati itapak da kawawagu, sekira dhara kelebihan, nga umbalan dati papapuri nga sausage ka, umbalay ko nalat ilat dahat tanakom ang atay tambalut ka nga, tokom aramay mati, yolo ngay umamalugo nga, ang kaubasan, nanday ang karapan lah, nga aramay ma. Jadi, iati kadaw nga yun Ato ka na insalawin ng ilang malahing dati lah. Nga ihati. Okay? Mahanto ka na lumahing ta ka na pam yun Mahani balanjay la tanganak. Sakirad harohat kemampuan dati. Miagal no pa di Ayub. Ino pa'y tanak di siya daw pa datulun. Nga asaro da rumamay. Katali ba rumamay semiagal lesuab papaharay siya korban. Sumambayang siya kumadi tanganak daw. Kalau hara kasilapan dilad antakan diri numamay. Bulig Ilo molohing. Montaki molohing. Tapak tinak dahay isang impasih. Makinangaw ko dendo. Ino pa'y tanganak dakod iwalayam. May dako pusaho. Kada do miya galil tabangkat. Hode. Pero na dilinaid kumiyampay dia aku kumbalo sumap dia aku dia man padulyo ka. Kauli na gidi la ramputa kom tok man tumod na gidi pusaho ka. Iso mati kasilapan dati dahiti kasilapan ti molohing. Nga kaubasan no bagarid igay molohing nga langadon boki. Langadon ni dogia. Di tanganak kot lai dan anak kauli nga to kom oropodon no di nga antara no pa tujuan di molahi nga mangoropod di tanakot lai dan anak kauli nga ailan dati dat harap-harap dan dat muli kagu yolo ka yodi tasaraw di yolo di iri di kakuan da pusohon temod dadi tu
humara pa kauli dad to kompusohan ni pamaditim kauli inda kago iya dad dito saraw di ledi manto ko pusoho itanak dat kasari-sari miyampay di molohing yolo nahit asaru de berkorban mentok do kayo patutot yolo nagidihit man ko piyo pusoho ko it mikot-rikot nad insan san taon iri nga apay lanam kaulis insan san taon 2 taon nga apay lan 5 taon nga apay lan hari gisam ti kapatay nga kauli okay nga to kom ya di tumogod di bayno nga kada to ko kukuha itu ya di na ti pelajaran dati tin no raitan na dati ko sa dapot di obulit tumogod obulit nuridi apanganakan ino po'y kapurimanom nung kadiit kapurimando opo do sa lusungom bertobat ako nagya kadadid oy amu na isiyod ilo pelajaran okon kayad di kapuriman to kono pom hoy otopo tigiya iyon nagidad di humanto ko okon ka ilo okay pusohon to ko it asaru dumagyampad isuang dat suang walay mangurus dati detikid tadaw. Purimanan ko dat isuang da keluarga dahay. Iho na pohom itaka kutiso nga pansungko ihay molohing. Nga ako mamonomboros dit ang tampinay. Tu ilan to ko dat ilo nga haray kabaling kahangan sendiri. Nga haro himando panambarasan datinu. It akan pia kang maguhang nga irinit awayaan dati dat isuang da pelajaran da bayno. Bah, kada di tumugod ge. Yoho ge, man kuno paborsod yoho pasalawan ako da ko nga song kay naay. Sayra na pod musik do kaswabon. Iti na pod tanganak tay ka keluarga adik beradik. Mentok do kayo di hinasadu. It adik beradik do kayo. Apasik na pa isya kaswabon ni diham. Suway ka mamaduli isya karuhang tanganak daw. Nga mamaduli nag-isya dit tapak do kayo. Ay tubat. Nonwan isya dit tubat ka. Ihumon no. Ngono uhatad nakan no na tubat no ka. Iho na pa sendiri langadon no kuno dadot mosikom tokom manarasukom manangkus akan memusaro pasal molohing. Yo kayu hibujang-bujang hinasadu. Main do ko sarahati. Dot mosik kawam aisa na sarahan da ko winapay tampinay da ko miampay molohingam mosik isiyam hingga di tapak ka. Ada ko sarahan tidde. Timpu dendam anda ko saraho. Okay? Pamusarahan na nunuhit paling ko sanong keputusan di taguangan do kayo. Mentak kemalahing. Pataliban pa dila, di tumagod ako na di. Nga, mahita ko pala ho di. Tumaguanggot, kalahingan da malahing ka kumainduo, kumaiso. Ipaingyan dat isi sa awalay. Iti tanganak, haro nag-ipaingyan dat isi sa awalay, kumamolahing. Haro ti molahing got, orohyan, nad ina pa'y tanak daw nga, kasawo ko pa'y kurang nga, kada ko na pumunsi walay. Udi agayon iti walay non sa iku ka. Iso nang walay tiyo nun toko ka. Haro iti di. Nga, harohi makadawhit, mamili tanak. O isiyoman ko to korohian ko, ilo na pa susay, hingga na pumumunsi walay ka. Haro iti di. Ato kay alimon ki. Ina pandahit, pansong ko di malahing, pira-pira ha keluarga, tahniyah kumada kayo it, kanuhdat misiso iswang ga iso walay, harlipiad o gumukaw. Iti na pamatigyan na magisusungko iti ham, ila tanganak nga timpuna, nid magigagali malahing. Dat akan na ko, haro ha pertimbangan iswang ginawa dati. Balanja makan.
Paingkura di balanja makan. Oh, ay siya apa isin ako pomoli wagas ka. Apa isin ako pomoli ay miyak makan. Iri nga o perlu datid intangan. Sayrad isi sa okinayonon. Sayra nagindad magisusungko nga harati kamoyandat privacy. Sa kira na padadid it duo na mikaruhang nga tokom sa pikalay-kalay di sa walay nga ay sa padas nga uli karna o gumuom to kom ipadihit romantic dali di mikaruhang nga lilisokon dat o gumu gadi suway kayri nagi malahing di nga orahyandad o kono ko it painsungko daw hot hino nga it tanganak isadu nga orahyan di siya kauli piyentang kau na kauli. Jadi iti na cabaran kumadati itanganak yati. Haro hiday ko sorod aya kasian nagay kuwadid isyo no di kasariot o tampupuan do may rumah sakit. It may dit nunu nga isyo no nga aya kasian nagay isyo di ka. Nga agumu gyati kaboling kahangan dati ti. Isuang kapasyon, maya itit karaja, iti kinoyonon, iti keluarga. Nga iri na madadi mantok soroho imo adi-adi. Sorohon toko di kopyori. Tu insanan toko nga ilo molahi nga minaganak. Ilo pinapagayo dati. Takkan do isyon hamando ko suhuo mantambong. Iri na pa di ko ngayon. Nga sorohon toko kagu. Karalano dati tiadi, intangan to kalatanak dati. Ilo mo tidi bahaya. Sa kira na pod, manu ka pusohon di tanak no sumonu, dondoh na mamusaw ka malahing no. Kano pamati o puso malahing num, itanak no nga, kasaraw na sidid. Tapa di laid nga, pusaw tapa daw ka. Patuduko na di tanak no, iyan na po nga, upuso mo lahing no, niscaya. Lumahing ka na po, iya nga pusohan na tanak no. Suway mo tigala mo lahing ilo, dat haro no hit. Katagih nga rumah sakit. Aramayan na may rumah sakit. Karamayan na pa dilo di nga, mo'y na daftar, kadaptar, mandad, harahiri sampaping-papingam magisarita-sarita lahawan di dokutur mandada tubat sumakay karita irihot di ilo karamayan nga haro nagimay aramayan do pakudung kung kahiriwalay nga kagumuan pa nga orahyan kapimpanaw irinay komandot obing hombo. Wah, tumurun na di panuntun dat mintogod. Kada ko pasaliwan ki. Tu alumisti pelajaran dati bay no. Sumakit. Ina pa'y tino nga asihat pala malahing dati. Asihat pa'y siya. Pa'y kukura na di sumakit. O di kumadua. Hiti mo tidi kagut. Manguruh. Isay no di may papatad dahil rumah sakit. May kadadi patad nga osadu kay diya. Suhuan no siya nga isiya no pa di. Kakago. Iyahay no pa damagyang Pinay. Harahopad tulun. Puji Tuhan. Doon na pohom. Milaborasan dat kanu payahay mangurus sila malahing. Hali piad okon ko insana ni pada tulun. Nga borasan ko masih puji Tuhan. Sakira na pod hitik kondingaw nahimagyang Pinay hitik kondingaw mangurus si boliaw. Tapa tina. Haro na pod dahit review dahilad keke pirubaan na dahilak kimanis nanday tanganak hilak kiman hilad keke hamangurusit appointment dit beliau dahila. Jadi masih puji Tuhan setakat dondo. Kemudian po nga
haro pati pisok kadungan ditit bagid iyo iti magyom pinay dot ait mamuri mondo harum molohing nga monto kapadit itom pinay kud it adi kanuman ha komitmenam hom mbalan nagyan dad iti timpud orikot daharan lah. Isay di ho papatad dat may rumah sakit. Paingkukuron na di balanja. Do may toko papatad hila rumah sakit nga o parlo karita. Sumakay dadi dit ipmimpairit nga takkan naman dad to ko gisambot kadang-kadang pukul 2, pukul 3. Kumbalo ko gisom pukul 5 do sa depon lah. Ido na purimanan lah. Paingkukuron da balanja. Moy kana padi patad dit beliau nu sumakit, dia karaja nga atong kiadan, oy lanto kan ti karaja sendiri, tiada kerja, tiada pendapatan. Sekira di ipeng karaja, sumuti ka nga, katagadan ka di bos nu. Oy, kau ini, tiada kah saudara kau yang buli hantar, kau saja kah yang buli. Tuh, yan dadi tumbukan, dadi turas si manager at yadiki, yo padi ay sa di siya beliau. Ihit ongo tubat-tubat. Tu ilo na po rumah sakit datilom. Miagalo talutulan apoyin mando molohing. Haro na patubat nga akon ko takon dilo pasagalay talutulan. Sarong bulan-bulan no. Jadi soninaro di sarong bulan-bulan no isay di may pangano. Takando iya may papareview hom, iya may pangano tubat mogisolio lino do gyam milono ki. Yedi. Paingka. Jadi ilo molohing. Handomo na da koy tanganak do kayo. Dit harus sakadung. Dot menguhup do kayo iswang dat timpu-timpu dat sumakit. Ino pay aso sakadungam sambayangay. Supaya diolo na pa nga ada kawayad miagal linaway ando kau dot padulion. O bisa mo titi sambayanggat orang tua kadigi manambayang po isiyod. May ni siyo papuri mo no iti opurimanan ku dondo kano po siyom tok sedit tumangkabo. Hoy. Agayo ka boling kahangan to kello gi. Nga paingkukuran nandad manopot tadadi muhup nga hilo di marikan isiyo. Takando review hom muli di may pamali tiket at may pata di malahing ka may review. O sadu di kapyo. Aiso napabando kapyo hom. Uhupan nagyan hit itam pinay milam may papatad. Anuan no balanja makan. Tu may 3 review rin makani. Kay review hom angatan daw malahing ka may akan. Uhotan ni malahinggot haro po bolion nu ka. Haro kano po hom. Haro tusin nu. Tuhot na po di tanakot. Haro tusin nu kano po nga ay sa tusin di siya di. Megaldo. Moy na po patad di bolion la rumah sakit om. Kakanon do. Ba haro po nga nu apa. Mamali-mali pada di layo ka di bolion. Haro pa tusin nu. Tuhot na po di nga ay sa tusin ko dit di. Kamu naman di nga, iri na operlu. Isa keperluan dit, ina pandahi magyam pinad, akauli da may papareview, di malahing nga, hiri ha komitmen da kayo. Manaha katusin, kumadi tampinay da ko may papata di la rumah sakit. Sekira memakai siya karita sendiri, it ongo tayar nga, mumang it miyak nga rumasak. Sudah pun na isira kakaraja, rumasak pa di miyak, pa di tayar. Oy, silap si kita isya nga sumakitid. Barasan dikindikot, mantamang ga review nga, sumakit nga indahit, mandada giliran ka. Oy. Ano pando kopyo, kapatad datusin. Oy lan, takon dad, ay sana, takoting, harap ka baling kahangan datusin.
O kita o gumutusin nga ay sa ima. 2 sin na harad. 2 sin. O gumu 2 sin no. O kita gumu nga ay sa ima. Jadi napondo ko piya kanod manha kabalanja. Kuren pun adalah man pakatun na pakirim ay sambayang. Nga sorohon na datid ay mo tidak adil rin. Monotos kapya sumambayang nga inapoit kapantingan na kapya diri nga ikarikatan no. Sorohon na duduan ay malahing nulawalay. Hino kaya sadu. Minsan bayang kapod may no da suhoy malaikat no may patod di rumah sakit ay sa atid di. Adi tulun dawa kan ki. Inapoit paling openting gahiri nga karikot ko. Dat iri malahing no. Akan katulun da suwairi. Nga ay so na pando kapiralan ng kuran pala. Tarimo anta ka na po. Da iri pa kamampuan dati. Nga iyo di na madat. O kita mo ti di tanganak no di. Kalahing nga pa itapam iyo nga sambayangan ko na po. Isiyo nga ilo ka. Tok. Wah. Agumu na post at akita kula. Ako'y manambor sam isay nga. Agumu. Dait. Akan ikaw magaduh takatit. Mimboras at ucapan-ucapan. Akan kaya di. Terutama lumalahing dati. Pakitanon. Ay say masalah di. Nga. Asubalanan no kunigmande. Kakita hidit. Manguru na di ucapanom. Ay elanam karikatisya maintang gimalahing daw. Ay elan. Hiri na matud o kita. Hirid. Papingkiriman di siya. Ay elanam piro na taon dat amin uli. Minintang malahing. Akan padi dendo nga. Aya corona ba ini tidak boleh pulang ka. Taud-taud otod. Dagid anak ka uli. Pemimpin-pemimpin agama. Pangkotbah. Kada di dat hormatan do kumalhing pengkam kam iya nga kumbalo muli. Gantang na lakot bandod miya galilo. Ito nga pastor tay ka tanga elder pemimpin agama do suway. Pengkam pasal molahing kaham intani molahing daw nga kumbalo padulion. Muli pad insan ka san taon nga kumbal. Bah. Montakit hiti daerah dahay. Pastor daerah dahay sendiri, mantad ku tabulud. Harasuti muli. Kadang-kadang iyo nga muhot, ay muli na po di masitar ka. Nga suti, magya, di? Apatut na bagyad, masitar gya nga suti, perlu higa suti. Sorohon na dati, khususnya anggota jemaat, sinulihan. Suti na pa'y masitar, muli dahil kampung, iso kandasan dati. Isiyo na pa nga, paduli da malahing daw. Amen? Pastor do kayo, pastor dati, nga ibarig, hina daerah do kayo, ongo elder, mano do kayo onway jadwal muli, kada didat, hirid jadwali pasar free ka nga ay hinggo dingon nulo sitar tu harupiri ka. Nga pailon nagay asitar at menziarah suway ni gadi kumon menziarahi ki. Ya didi ano hino. Nudi kangam may lawat temolohing. Jadi pemimpin gereja anuan do ko timpu i pastor do kayud. Dalam 1 kuartal mungkin do insan do muli. Demay ampuyam malahing. Amo ti diri apatutot mingkut bah spesyo malahingam. Ay di kauli demay intangi malahing daw. Adi apatut tetir di. Jadi main dati aturo. Kada di dat ihati napot manto ko tohonso i malahing siya nga aporlo kaulian di siya. Agumo nanday tiyalo ilatino ki. Ba.
Jadi ito nga pastor kada ko kotogod. Ito nga pastor khotbah to kanan pasal keluarga, muli to ko may intang may ampuya di malahing. Dahin na pa yala. Oh. Jadi imayaan to ko oto ka di pemimpin gereja, ito nga pastor yelo nga opusaw. Idi malahing dila. Nga ako hindi ko tikid minggu damay dat ganda ko pingambi tugas. Siki kita minggay siya kam minintang malahing. Minggay siya minintang malahing. Kapinsado nandadit itugasat nakatanto. Tumagwang ka malahing kumadua. Sumakit. Ilo nga agat kumadati Kumatalo. Paingkuran nandad it malahing na di. Na di kasansag. To kam ilo di agat. Sang kuroh pa di sambayang ilat lo nga susah na mati. Ina pait malahing dite no asaragas. Imo ipiapi review. Nga milaw pa mamanaw. Ay say kabaling kahangan dati. Nga paingkuran na di kondali. Agat mo tidilay tampinay. O perlu na di kapias sukungan dati. Ikamayan dat tenat. Sayra do korikot tahila walay pangubatan atahan miramut padid atahan hila rumah sakit. Iringa susah mati. Atahan na di. Pagi bibianid isay di mantamong ka. Kada borosad may review. Paingkukuran na di mantamong. Paingili na di. Pero tadaw hilawad. Isay di mantamong. Takan na imoy. Pakasari pa review suhuan na kayo. Hirin na di do harohat keperluan. Haro da kayo komitmen. Mentak kumalahing da kayo. Kalau iri nakalimpupusan di siyaham. Kakita panday siya da kod. Opusaw di kayo nakapasyan. Ay nakatay ka. Isay di mamaganti lepimpos. Suhuan nanday nos. Sedangkan iri na pangakon katugasin nos. Imantamong. Kan kaya dito nga nos. Nga iya kayo asuho. Siyaw kumado kayo ham. Konsikaw di panguhupan do kayo. Barakatan na kung dami namangon. Jadi, perlu tako dat pamusarahan nila sayra dat karikot to peringkat iti. Akan padi dat patilambusan takan napad it. Boras sa akasar apatay lagi. Kaumpokan dat kapasian sangulo nat tapa atau tina. Sakira napad haraw midupagun. Uhang kuid amo misunod dito nga tampinay. Uhang kuy. Di guna dia mulit hina. Nakura di pa yung pasih po to kumuli. Sanang nagida pa yung pasih po ham. Sihat hina takot miyampay dia la. Muli. Mga ampuya. Api asaru. Kaulay porangus. Nakura di gidihin ham. Andado ako po ka. Gisamba idi pamalabangan ng at tangguh nga di o kasupan nga di rasam gara-gara mandad dia. Yohan na pohom kada kani si andado ya didado ginawa nga uli kanad hormat kaya dit susuayam terpaksa na did andadan 2 talu tadaw apa hari karikat sa minggu gara-gara magandad. Nga pa di gunaman kapi penghormatan terakhir kam isuang da Alkitab minabarasat ina pay minidup pagundim aiso na Thailand siya di. Ani siya kakita kaun sikaw to nakarikat kay aiso na tiad di. Ay tumanang-tanang po dito dia didit dumogod. Kanda di malahingam hingga di ko kad it kapurimahan po di it
tanat na din ugadi ti tanat ta dusun i auruan. Iya ti padim isay ti dia ka. O ilibit ako kaditiso. Igitay na kagum. O yohon na po nga i Armstrong ka. O iya inodi ka. Hingga di ko ka. Ihumon ko di. Di ahino. Papasan ang di ginawa. Kaditisom may no papaboros dalanon nogi kanto ka. Paingilinod matay na nga udutan kasari gara-gara dia da akong balamoy intong gimolohing no. Kandadit molohing dati kurayan pakatud osadu bagay siya di ka. Mau tahu isuang ginawa dia lo okay? Wah, bagal pa dilo. Oy. Tumbayan ako dat. Haron ito mo gad-tugad dilo nga. Yo nga, togod ako yung matiti. Dat ako ga makinangaw. Pakianuan ko dilat. Pangurus ko may papaw ni hilat. Tunian. Montok kidi panambarasan dati di tenu nga awayaan toko. Sama dan awayaan toko ataupun dait bakal awayaan dati nga itino pa nga montok kidi nakatalib no. Ay sa molohing, ay sa tina, tayo ka ay sa tapa. At tumbayaan ako dat agumo it di kalangan dati dot ay hinohot tina ay so nagitapa. Oy, mihado ko di hoy. Ngapoy rakon no pati. Tumbayan ako dat agumo iti anggota dati. Daan harmolohing ay sa tina ay sa tapa. Asaru ilum maginipi. Dalang adon. Suway kay tayaan. Tayaan da harmolohing. Ila tanak kasian ila tanganak lah. Megal tanak ko sendiri. Serado mo ngay sikul. Ina pa iwakonom haratina. Haramangkuit harotina harotapa damay pangahak ko may sikul. Isiyo na po nga, iho no. Nga kung si Kaudit, ibakal latina kago. To, kaumbala minay panguhup, minay papatod. Nga sayra na pod ori katat hari ibu. Kanda disigu mamunsay Kaudit kad. Dot, sampa na hari ibu. To, apuri mananad. May nanday siya insamak dahom, di adadi won sa yan dahay ka. Nga, ay sa di ibuh di siya. Tumbayan ako, iya kayo nga harat sa raw datiyad di. Muntok di ay sa tapa, ay sa tina, langadon. Haro himangkuit, kumbal na kita tina daw. Kasusuh kahom, kapatay tina no. Kano katutun. Ano na kumbala na kibit. Pinasusu. Tayo ka pinagayo. Haro nagi agagayo na nga. Ako saraw. Ano ko saraw. Isay mo lahing daw. Tu tanak pagya. Ano na tong kiyadan.
Om irin adit tayaan di harati molohing. Harut lohowon dat tina haro lohowon da udah tapa. Sikito ham si umbal dari haro molohing. Om si purimon da haro lohowon dat apa ina tay ke ama. Jadi montok dati haro pemolohing kapuriman to ko da haro molohing pusoho to kayo lo tu insan tadaw kotong kiad dia lo mantad dati. Om yati nga insan tadaw kotong kiad to ko am ila tanganak mo magampi dati. Bah. Ayah. Ya didit koromo-romo di bay no lah ki. May ta kadi patilang buso am katalib-talib ilat berita sadih lo. Kebodohan desuai. Nunu kebodohan desuai ti tanak. Haroy tanak dot gisam mo berasit molahing daudot lebih baik saya tidak lahir di dunia ini daripada beribu bapak kan kamu. Tuh alancar dadi malayu ge. O sanang nagid ako nasusu ako iyo kayo molahing ko ka. Om nadalan nagyadit tiad Auruan politika it amay intang molahing. Ilo na kabuduhan dat timbabaan iti tanganak. Hara nagiit mo berasat iya na di ka pa molahing ka buduh ka. Buduh na pa isiyam na kurato nakagayo ko miyagalin do. Okay? Buduh na pa isiyam ilanam makukura ko. Ilanam napasih ko. Nakuro sayra nakagayo kong pabuduhan molahing no. Haro nagiit at tingayaman daw papaintutundat molahing daw kumatulun da suhay si tanggang. Alawa gya dia sumandak tay katanak waguham. Hintay dihi molahing daw nga araat. Ay paintutuna ako molahing no ka nga may kasadia ka. No di pa sadiaon. At tingayaman da magakundat iri molahing. Haroy mo tiga kapya kapurimanan dati digi. Sarahan pagi dat ikaramayan ko. Hiri karamayan. Tao kum agumutam balut. Si gagkamuyong ko yung imalahing nod. Hingga di ko kamuhat nga. Pagisan-san sa di tambalot nod. Sang kakapa din. Gonob-gonob. Nagidi rinumikot. At tingayaman. Haroy tiyad di. Hara nagiit. Hilod media sosial. Miyagal ko ang Facebook. Yo matudi nga ay gambar at boliod hilo Facebook. Man ni katun da suangay yo nga natimbak ako idit di. Kung gumuan di gambar dati dahil Facebook kom iyati no lah. Ino pa misinta-sinta no sudah pasti isinta daw. Haro keluarga nga ajarang di haro ti molahing. Haro na punday posam pigi rumah sakit. Iya di no. May to kadi umbalad papaswang gambar molahing. Dan natimbak to kada ditim. Akan nakaidati nga idam molahing nga paswangan to kagya. Ila na di antara iti kabuduhan ti tanganak. Asa nang gidad ako nasusuh ka. Nasip malang kunad iya molahing ko ka. Isiyo na pada molahing ko apay lanam iya ti kapasiyan ko ka. Bersyukur ta kana nasusud ipamagunan. Napasi. Gumutulon na pasi ipanantianan nagim anahin no. Bersyukur ta kana molahing dati. Manta dalam iyati na pa nga hino. Nako hino. Dahiti pamagunan. Bora sa Alkitab. Huramato nohot tapa tina no. Moidat pamamaguno na pa nga anaru dahilat tana di patahakon na kinarahingan kumadya.
isoot kunsi dat tinahak, dat paingkukurat anaru ho pamamagun nga ahuramat takalamolahing ila tina tapa. Paingkukuram manguramat dia lo. Makinango baras dia lo. Ya tinga asarus sumap baras dia lo. Sudah pasti dah mamagampi dia lo. Kita menghargai mereka. Iti napot tanah. Nuno kamayan nila tanah yang diberikan. I tanah datih daharod dondod hiti pemagunan. Iba puluh-puluh ikar, beratus ikar, dia ko disay. Akan ko dati don kinorohingan. Paimpuli pemagunan dong kinorohingan. Inapay tanah dapatakan do kinorohingan nga kahago. Kamano pa nga ahormat ta kano pati molohing tapa tina. Kita boleh katakan kita akan selamat. Salah satu mantan ke isyarat da salamaton. Hiti na pamagunanam tumumpang-tumpang ta kanat ti. Ata kay abulim magandos. Yati na manumpang ta kanat hiti pamagunan. Nunu hikanunuay dati pinalasan. Tanah iti dia iti tahak nga akon ko iti dondo. Tanah yang diberikan Tuhan alamhu kepadamu. Nunu di barasat kitab mentakiti keluarga taiko molohing. Kumoiso Kejadian 29 ayat 15 poboros na di Laban kuma di Yakub itiwanan di Yakub. Iya na pabagyan dohom sanak saudaraku, anak buah-buahan, nugadi ledusun, it manangaki, manongodu, child fruit. Kumaraja, takan do kumaraja ka doho pirih, kasyo. Main paboroso, nunuhi apatut tet pagajian ko kumadia. Yati no pati magyom pinayom kadang-kadang yati tako. Suhuon tako nahit manangaki ngo dagay da ko puwa o ilansat ka. O puwa nanday lansat kadagang sausin pa nga ay ngan onuait manangaki. Apatut tiyo di hode. Kana po labanom takandat iya na po manangaki dahom ati agajian. May paborosam pero pakyonuan nu ka. Mo'y napanumbak, imanangaki no. Siap, ano nutusin? Ano isiyo anuan? Manangaki, higay siya di ka. Lobi, pwede tanak. Mo'y panumbaki tanak num, ano anuan, ano di apatut. Sedangkan anak buah, imanangaki nga, porlu. Apalagi tanak. Nga porlu, iti. Kamuan pa nga, tanak dati, kumaraja untuk dati, perlu takad anuan da gaji. Sekirad haralo kamuan nakaraja. Kumaduo, talo pa. Numaruhi ka daw, Kejadian 29 ayat 15, itino, kumaduo. Ayah, ilok negadit. 2 Raja-Raja 10 ayat 13. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahaziah. Raja Yehuda, panguhot na di siya di. Isay ko ka. Simbara pa dilom, iyahay na patinga kamanakan di sanak saudara Ahaziah, rumikot yahay, damay panahakot, tabi, kumalat tanak-tanak raja, anak-anak ibu suri. Harati isa istilah, nga kada ko katagad de borosan ko, ikomondot lab santut.
Iti na pa kamondo lab santo titinga mongompinay. Mongompinay no matiloho dilo. Isay kom iyahay no pa nga kompinayan kamanakan di kuo ka. Yati nga sarut tiad di. Ay doi lanam tampinay ko piyo. Nga atutunan gesyo isay ko kam tampinay ako di kuo. Atutunanin desyo. Pitunangan dat nataguangan ko masalah na pad agayo nga iti lab santut mongompinay no panday tiso nga makiano nando ay matidilo milad okon kasangina na karabaw ka tok it karabaw miya anak kumawin nagigadi wakonom inggoriton po di kago kambing tikidan mo tidi ikuom. Oy. Gisombo en tutunan ndod. Sera ko di mitunang pengka. Kada do ko paylo ikuo ka. Agayo mo tidi sed di pokyonon. Uhupan lagi matu dadi. Tok pengka di kontok kahom. May toko ruyungay membayar ka. Yo dadi di dohot to soro la milano. Ko ay matu di milad yod digi. Ngon nagigadi inkuriyad na timong nga dadi pira-pira taon na minamutong at duo pa din ako pa daw na si karap pa dendam. Tumunang gidim tok miya anak ka karabaw ka nga. Aya. Uhupan nagidadi dati siya yun din nagiri nga bapung utay toko kamatu dadi gi. Yu dadi di taramay. Umbalay to kumunimpu na tiyad di. Dumilo no lah. Mangompinay ko no po. Pasanongon na tujuan. Okon ka mamirutum. Tampinay ko isiyo kam. Okon nagidi rutumon. Gampion, uhupan. Haro business, uhupan. Hilo, disiyongan ko to kinaubasan. Isiyo na pa dito tampinayam. Disyo na Thailand. Uhupan to ko isyo. Kumatalo ham kalimpupusan. Kahoboh na di. Iti agat. 1 Timoteus 5:8 nga sakira na padhara sang ulo ni ta mamiara dat tampinay daw. Apalagi dat suang walay. Ino pa'y tulundi nga murtad. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, nukadhilo, kumayso, mamiara taka tampinay. Padulian taka tampinay. Kumadua, apalagi suang walay. Lanquid agu mo iti magyadi-adi magigogogol. Harit ano kapintong pasalo nuno. Haron ay pasalo politik, haron ay pasalo harta benda, agu mo. Ngano kalohod Akaw no mati mamagompi dat suang walay do kayo, tampinay do kayo, iyakaw no pa nga murtad. Lobi karaat kamantadit tidak beriman. Nukad iswang da keluaran 20 ayat 12 ditenu. Hormaton dati molohing dati. Iti na ngay kasunsudan ide. Mamiara dat suang walay. Pusaw ka nagidit tulun da suway. Itu saya punya kawan baik bah. Sedangkan dat ang tadi tabang nu tampinay nu molohing man gampio. Ito nga tampinay, asusa kausinan, may nagi Allah si dihiri. Nagi, muhatit ang tampinay da suwab, isway. May nagi Allah si, isiyo, nagi alasan ko to, sanong ka. Nukad it, tampinay susway nga, orayta nagi tusin ka Ampayin ka, hilo, nadaan makinangaw. Gampiyan to ko, sanak saudara. Keluarga,
sanak saudara kan pa dilem mano pa dati ratio nga imanangaki cucu cicit it ratid ringkas lah. Lebih padidat suang walay seisi rumahnya isay seisi rumah dati isuang walay dati sudah pasti imolohing itanak karuhang kamayan na padilo nga miagalidit atamandi dati mo boros dat siapa yang tidak peduli ibu bapak kompom tidak masuk surga. Amin. Kada kau amin daan gidi kasuangom amin. Siapa yang pedulikan ibu bapak kompom masuk surga. Karena siapa yang hormat, malayu na di, isay hormat na molohing, isay memiara da tampinay-tampinay, memiara suang walay, nga okon na di ka kamuan da tulun da murtad, okon na di ka kamuan da araat pakait katutun da kinarahingan. Jadi tampinay-tampinay, yadadi di masag gidadi tiki, nga may takadi impupusay pelajaran dati da sabat tabay no. Pangalim pupus. Tumaguang toko timpu molohing dot boliau dati. Om pamusarahan lagi dati timpu tikolohing dati. Sera na pamamagompi takal molohing dati. Nga soroho nadat iya nga kawaya do miagalid di. Iti namati katutukan kuyoho kadaw ti ka haraginaw dati tiad di. Iri nagidi dat panatasan no dati letang anak dati dat papasasad itilisi de kinarahingan. Olisi no pala kinarahinganom iyalo nga olisi dati. Moy dat molahing takano pom iyalo nga olisi dati miagaldi olisi tako de molahing dati sendiri. Makiampu na kudi ako tu gumu kanta dihit. Nakasindual lagi na da kayo. Gisambo iyo kau di nga napadasan. Itambalot ako diri siriba nga milik-silik ko di ako kay kumbala muli. Katalib ti PKP muli. Kadaan daw muli mangigit sakit lah. May ampuya da malahing. Bertobat ako na dendo. Rupanya dat mamiara ta kana pati keluarga nga irin ay kamoyan dat iya no nga katungku si tanah di pinajanji di kinarahingan kumadati. Ringkas na padiham iyati no nga asalamat to ko ngad pamagunan dawago. Itimpu dat dada matulumuhing to ko nga haro nagi persiapan dati. Jadi man tadi diham konsikaw da pinakinangahan dati insan pada makimapa ko to, insan ni panambarasan ni dinga. Memang haro na ginawayan dati, hari pengalaman dito nga tambalut. Mungkin dah harohit. Ya kayo. Apurimanan da ko kurang tanggung jawab kumamolohing. Haro patimpo. Hinapay molohing da kayo. May na dati. Ano kasiwatan dat ay tumagwang diyo. Manaha ko sakadong kumadilo. Manaha ko panguhupan. Kumadi tampinay dati dit asaru da miampay dilat isu ang ketimpu-timpu diti. Adi Belindra.
Amen. Mantadat kinapagiampayan dati gisam timpu diti. Mantada kalimpupusan diti tumuko tako sumambayang. Kinarahingan isuang kerajaan da sorga, konsikaw mantada sa kadungno kumadahay, gisom dat nakalimpupus yahay ti pelajaran da alumis, ikarait dat tumaguang diti timpu da malahing dahay, lumahing. Yahay da tanganak gumuot kontabon dahay, dat mamaduli dilo, nga anuay yahay da ralan, gisom da magihup yahay, da tumaguang di malahing dahay, dit yolo nahit pinawayaan dat kinaharan dahay dahit ti pamagunan. Itinda sambayang dahay pasaran dahay kumadia isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Hinako po hom kapiruba tako dot timpu dot orikot. Onsiko.